Dakle, rezonancija je takva pojava u fizici da neko tijelo ili sustav koji može titrati odgovori na pobudnu silu. Ta sila mora odgovarati tom sustavu po svojoj frekvenciji. Dakle, mogu vam recimo to demonstrirati evo na ovim glazbenim vilicama koje sam tu priredio. Glazbena vilica ima svoj jedan ton. Kad ju pobudimo, ona malo bruji, ali to je nedovoljno glasno. Zato se, da bi ju glasnije čuli, stavi u jednu rezonantnu kutiju koja to pojača. Ne? Sad ću staviti tu glazbenu vilicu uz istu takvu. Dakle, očito će ova pobudna frekvencija odgovarati onom tjeranom njihalu. I sad, kad pobudim, vidjet ćete da će se zatitrati i ona vilica, iako nisu u dodiru. Pogledajte. Ja ovu čak mogu i ugasiti. Ona još uvijek titra. Ta potreba da frekvencije budu identične između pogona i tjeranog njihala pokazuje se ako stavim jedan mali uteg. Sad će ova vilica imati drukčiju frekvenciju. Ne? Ako sad udarim... Reakcije nema. Da, ne dešava se ništa. Evo, to je ideja rezonancije. Dakle, imate nešto što može titrat, imate pogon. I da bi ono pobudilo drugo tijelo koje može titrat, moraju biti iste frekvencije. Upravo tako. Dobro. Idemo dalje. Drugi je pokus, jedan koji ću vam pokazati sa jednim starim uređajem. Taj uređaj ima ovdje limene trake koje, kad ih pobudite, one titraju svojom frekvencijom. Ali one nisu jednako dugačke, pa će svaka titrat drukčije. Evo da vam pokažem recimo to načelo sa ovim ravnalom. Ako stisnete ravnalo uz rub i pustite ga, to je jedna frekvencija. Ako produžite ravnalo, sad titra puno sporije. Evo, tako će isto titrati i ove trakice. A što će biti pobuda za njihovo titranje? Pobuda će biti ovaj zamašnjak. Taj zamašnjak se vrti u ovom okviru, međutim ima malu rupicu. To ga čini nebalansiranim i on malo trese. Sad ćete vidjeti kako trese. Sad usporava svoju vrtnju zbog trenja. I prolazi, dakle, ta njegova trešnja prolazi različite frekvencije. Što je sporiji, frekvencije se mijenjaju. Da. Sad će prvo zatitrati to, vibracije ovog okvira, će se prenijeti na ovu limenu trakicu. I sad ćete vidjeti kako će ona odjedanputa ući u rezonanciju. Evo, to je taj trenutak. On se usporava, zamašnjak se usporava, sad će njegova brzina odgovarati drugoj. Krenemo malo više ovako. Evo, odlično. Sad kako i sad dalje usporava, ta frekvencija će odgovarati trećoj limenoj trakici. Evo ga. Evo. To je tako brzo da oko ne može pratiti, samo vidimo, je li tako? Da, a rezonancija je oštra. Čim se on malo uspori, prestane i pređe na titranje ova druga. Evo, sad će ovo predzadnja. Evo, vidimo kako je to brzo. Da. I kad ovaj pogon, kako on prolazi kroz čitav spektar, a ovih 6 trakica će onda odgovarati na njegovu pobudu. Evo. Imamo sada jedan film o jednom mostu, to je u Americi se to dogodilo, je li tako, kraj Washingtona, na tjesnacu Takoma. I sad ćemo vidjeti što se dogodilo tom mostu, a Hrvoje će nam objasniti zašto se to dogodilo. To je davno bilo, je li tako? Da, to je bilo 1941. godine u državi Washington u Americi. Sagrađen je most, on je bio po obliku viseći most. Njegova duljina, vidite, ovdje su mjere u stopama, pa ćemo to preračunati, to je bilo oko 850 metara je dugačak most i jedno 10 metara je širok. Ovdje se vide čelični profili od kojih je građen, da ne bi gledatelji pomislili kako to neki slabušni most. To je most izuzetne čvrstoće za promet koji je bio predviđen. Ovdje je scena svečanog otvorenja mosta. Vjerojatno se vozi senator te države pod policijskom pratnjom. Zastave, vijore. Tako je. Pa svaki most je razlog za slavlje. Za slavlje, da. To je vjerojatno uslijedilo i ovdje. No, otvorenje je bilo ljeti. Negdje u lipnju
je otvoren, a onda je u zimi, vidite da piše, to je studenim, počeo je puhati jedan vjetar jačine možda svojih 50-60 km na sat. Ali to nije bio vjetar, što bi rekli u Dalmaciji, na refule, na mahove, nego je kontinuirano puhao. I što se sada ovo događa ovdje se s našim mostem? Most titra u torzionom modu, dakle on se uvija, suče se. I to sukanje se vidi lijepo, pogotovo zato jer je ovdje u sredini ova bijela crta nacrtana, pa vidite kako se krajevi u odnosu na nju dižu i spuštaju. Baš zato što je viseći, to je moguće bilo. Ko je to na mostu? Na mostu je jedan čovjek koji čini se da tetura, ne? Ali on naravno pokušava uhvatiti ravnotežu da bi mogao hodati po podlozi koja se giba. Evo ovdje se vidi to dramatično uvijanje mosta. Ono je prva scena gdje se vidio čelični nosač, pokazuje upravo da je to velika snaga utitranja u most. Ne? I sada most je možda nije mogao se ugnuti prema dole jer ga drži čelična užad, ne? Dakle, to je bilo spriječeno, ali je jedino što je mogao je početi titrati u tom torzionom, u tom sukanju, ne? Trajalo je utitravanje od ujutro, negdje od 8 sati do skoro prije do podneva. Dakle, moramo reći da su svi ljudi bili na sigurnom kad se već počelo događati, dakle da se... Da, ali bilo je dovoljno vremena da se snima. Dakle, nije se desila rezonancija istog časa, nego se on utitravao i upijao je energiju. Ovdje se vidi automobil, kaže, priča da je jedan čovjek, vlasnik tog auta, da mu je pas ostao u autu. I sad evo slijedi taj trenutak... Kolaps, bi rekli. Kolaps ili pucanje mosta. Evo, most se srušio u rijeku. Kasnije na tom mjestu sagrađen drugi most, druge konstrukcije, naravno. Ovo je vjerojatno projektant gledao. Znači, vjetar je pogodio frekvenciju mosta? Ili? Da, brzina vjetra je bila takva da je vjetar uspio, stvarajući malo veći tlak čas s gornje, čas s donje strane, uspio je taj most tako malim titrajima dotjerati do toga da most pukne. Ali s rezonancijama je takva pojava slična, recimo, kao trenje. Nekad nam je jako odgovara, htjeli bi da imamo rezonanciju, recimo kod glazbenih instrumenata i ovako u nekim drugim slučajevima, ili recimo u medicini, a nekad bi želi da je nema, znate. I tako da se onda kod gradnje mostova i kod gradnje zgrada ide za tim da se ona izbjegne. Ostao nam još jedan pokus. Ja sam donio jednu čašu i pred čašom je zvučnik. Zvučnik će pogoditi frekvenciju kojom čaša inače bruji. Ja ću ju krsnuti. A to je ton koji, ako želite da čaša poprimi najveće titranje, najintenzivnije, onda morate zvučnikom proizvesti upravo taj ton. U tu svrhu imam generator tona koji mogu podešavati frekvenciju upravo da bude odgovara čaši. Iz generatora tona odlazi u pojačalo i iz pojačala na zvučnik. Sad ova trakica od papira, ona mi služi kao osciloskop da vidimo kad je titranje najintenzivnije. Ja ću sad to uključiti. Tako da zapravo ona će nam poslužiti da uočimo bolje titraje, jer ne možemo na čaši vidjeti. Evo. Čitavi, čaša nije. No, trebalo mi je malo dulje jer je rezonantna frekvenciju treba pogoditi unutar 1 do pola herca. A to je jako oštra je rezonancija. No, uspjelo je. Ja sam došao bliže sa zvučnikom, zato baš da se ne rasipa snaga u okolni prostor. Evo. Hvala vam puno što ste bili naš gost, što ste nam sve ovo pokazali.